Watukufu wa Komori, de ukaya leo si kikao ya kaubidi karkar fanya ze sujet comme d'habitude. Sha rono ya ukaya je suis en direct sur Facebook. En tout cas, je suis passé là-bas au tabac. Watukufu leo usiku waufanya sujet hezi tamburu kwa uziona comme d'habitude. Leo usiku special ya hezi jilio harmointi. Leo usiku speciali ya ho wanansi banda wajuha wareveye. Leo usiku speciali ya hanza jerongozani ya ukaya kabati ya juhanza masha harmointi ya hahe. Wa alaikum salam Komori ya haki. Kabati ya juhanza masha harmointi ya hahe. Shangaro nao ya ukaya owa Komori walemewa, owa Komori walemewa. Ijihundu abasar zambao la plupart ya huwa Komoronti pia nane maba vunemira ya wajuha au reklame he namna zevotikao zinatija ikao dozalawa ikao aina hali itoke makandida onti pia kabati ni gouverneur kabati ni gouverneur amwema gouverneur watsanu ujuhamba ukaya wao wa serse pia wanjia hawitu hamba wao pia wahia serikali c'est normali ilende wanru. C'est normal irende wanru wale wa wanadamu wake madetermine comme hamadi zona hamba hahuja banu njenro ngowe donesa uka amani de lianzao haso de marania raidi wajitole ya zemvuza hao waonesa uka ya rilemewa ketutsa hartsobaki liruma ni mrumzima ya rengenti ya irende ya hahe yoke na utunga kakartsaha amani yoke na utunga kakartsaha namna ili yenti ivuke shepo jokanza rumambia nya ukaya ye gouvernement zinu wazanza wazitsaha ukaya kwa jatsaha namna ya uhanza wa relaxe emaranya kwa jatsaha namna wahanza emaranya wake tranquille shawatsaha namna haizo zafanisho sikwaja na oseni ika oblige emaranya wajuhe wachemeze ika oblige emaranya wajuhe wafanya reaction monese ni ukaya zinu pia haini za jili yedaula nyide mwazitsaha zinu pia haini za jili nyi gouvernement nyide mwazitsaha zinu pia haini za jili wewe Idrisi Moseni wedo wazitsaha zinu pia eza jili nyinyi de mwazitsaha mwazidhumania gojo kama na wa Orange Elarif Ali rimwambie ni ukaya wa uziro do ukaya abasar zamba omraya wahangu hobasha homalahoni hwandisonjilwa ikanga mjomonesani na video tsoi ikao omraya wahangu wa hobasha hwandisonjilwa emajeshi hwandisonjia doambi mazababi wake ajuru wake okurwa ndojua ya ukaya na mangalie ihodo basha hwandisonjia ho malahoni hatu emajeshi hwandisonjia ho malahoni hatu izo zonti pia warenge wa ushababi na banu inu tikomba ya mrumzima inu komba ya huwa Komoronti pia heza jili neza fanyishiha hunudo basha di huandisonjilwa homalaoni hatu hunudo basha do handisonjilwa homalaoni hatu hunudo basha do handisonjilwa homalaoni hatu re amina ukaya ngwanji yao ili hau intimide hili hau renga mazababi wakati kawe mazababi kwa tika wa obasha kwa tisha le mirayo ntipia nane Komori ntipia le yajuha hau reklame au tsahanamna wakati kawe ezafanyishiha zoti njema vanu wahe ya namna ya ufanyankalizi kabala mtoka mjuha ni gouvernement mto nika azali au premier banda ya kanza jiniki ma gouverneur mta solution hau mwenese ukaya ngabo deuxième tour kezajo wasuli hatomba bahanu banu kezajo wasuli hatomba bahanu banu shema nazarungoza wasuli ngar amino ya ukaya ye gouvernement zindizo makahanza wando wasuli banu lewe maran ya waju hawareve hundo basha hunu monao le jeshi linjia nana minga mina majeshi kanga marambuo bala gamrambuo bebeto gamrambo jeshi tsoy kwamba bebeto tsoy jeshi tso kwamba bebeto garmambia nya ukaya malaho ya hatu na mwerensi tranquille malaho ya hatu na mwerensi tranquille na minga mwambiwe maranya yoti pia na mfanye namna ye pare mtimenya haukaya side jotabia kanga mwanzao za ufanya na mdojua haukanga mjuao ministri gamjuao ye gouvernement ye madhamano malanika doalio gamjuao ye madhamano malanika doalio gamjuao ministri malanika doanshio gamjuao ministri malanika doanshio wao do wabidi wafanywa reaction désolé ba mikanza rongo zabaya
mikanza nrogo za masakre mikanza mihwanza amani she yakaubidi wandu wahimilie maministri wandu wahimilie azadi haswa de madirektori nane maministri shamtije menye yepare watukufu ni gouvernement zenyu nzindizo ni makahanza mkaudo fikiri ke mkomorim jana de mkomorim leo mkaudo fikiri kaya mkomorim juzi de mkomorim leo ya mkomorim leo hamba ukaya kena ukiri yabogarima biani watukufu na mdo tundabe polisi na naleje shingwa yao shi civil ili haurenga image na mafoto za wandu le fitinangilo haswa domrani wahangwa hobasha na mtunde e mapitikili na wanadamu wajimeto en civil hahuja ili wado fanya temwe na urenga temwe haukaya si karnoba wandu nafasi haukaya umrawa hatu ngarambula nao wanadamu lejeshi winju wa hatu wa mazababi kawa vale jeshi garamrambu waoni kamtina dura mdoru mia espion harme miraya hatu kamtina dura yote bana njambia ya mazababi onti pia haukaya mimi yunanzao de aman na singaranzao gar amino ya ukaya ya maraya wa johanza aman shazi nuzonti pia ya rwasulisha banu de gouvernement ikaudo ilio ya rwasulisha banu de gwanzima ya hanyo ya rwasulisha banu de gwanzima shazo mina johanza de amani haleda harmeti shazo nju kwanza na benyi mazababi na mdojo kaye mapolisi na na lejeshi ngwava yao kisivili lejeshi ngwava yao kisivili lejeshi ngwava yao kisivili haurenga sura za wandu baro no katsa wanu deja wasawa njia harmo mraya wa hatu wasawa njia harmo miraya hatu wanjia harmo mraya wa hobasha homuoni wanjia na mangalie hundo basha diho lejeshi la njia ihodo basha homalaoni hatu de lejeshi la njia yabonga joka ngwanjiao haufanya reglement de compte ngwanjiao haufanya reglement de compte ngwanjiao ili haurenge mazababi ngwanjiao ili haurenge mazababi yabonga joka ya la plupart ya wanadamu wenji wakansi juma u espione wakansi juma ufanya mafoto wakansi juma wavaya shi civil edema na joma biani ya ukaya Mwenyezi Mungu na hifadhi yensia hatu Mwenyezi Mungu ya hifadhi maranya deke maraya wende hata wajuha kwa jajuha puria eke maraya wende hata warambua de namna yafanywa gwanzima de namna yafanywa gwanzima ze voti zo jauhi sha esafaraleo zishiliza mpaka mitimru nkohanza baya mitimru nkohanza umasakre mitimru nkohanza rongo za ukaya wandu wa ulane jempa mitsanza mihwanza amani shana mangalie zetwabia zahele jeshi kao wazifanya haunjarme malaho ya hatu wanjio basha wake juma utsaha zababi hawa tsahe wandu na singa joka ya yokomba ya huwa kumuru ntipia yokomba ya huwa kumuru wa hima ntipia ili hautsahe haki ya hao mimi njajo paro johanza wakoze mru njajo paro johanza parezi tulamro hauko wajoko tabiha ndasi izo deze faida za hima na mkomoro deze mali za hima na mkomoro shepwe mimi njoka hanza nyimarania mdoji protege haini ajoka hamba nguwano mefie nyima journalisti ntido filme e mazababi mefie nyima journalisti ntido filme nyima zababi haukaya nyima zababi na mdoji haukaya ngabo ma espion ngabo wanadamu wado yawe bazia hao wajua rangeze sura za hanyu wajirende kao marania na balangwa wan civili justi waje warengeze imaji za hanyu waje warengeze sura za hanyu waje wado duba o malauni hatu mono ka deja abasar zambao lejeshi wasawa dubu hobasha lejeshi wasawa njia hobasha o malauni hatu yabonga joka ya izo question d'espionnage garmabia no atukufu lejeshi sali dubu hobasha o malauni hatu garanga wa mazababi yabonga jwanza rumabia ni ukana mdoji fahamisha banga bo majeshi wavaya ushi civil ili haufanya komkwa ngwa ma journaliste na ukwati ma journaliste iki hama balaude kina wakozao na ukwati koza justi warange image za wangu nye daula haini za jili harmoiti ganyima dhamana haini za jili Idrisi Hoseni gawe dhamana haini za jili nye gouvernement ganyima dhamana haukaya haini za fanyishiha nga mjuao nga mrambo ya ukaya nyini di mwakao exite emaranya kwa joju paro joju hawambe ngwa daiyo kati dabo mafanya umasakri ze voti zavira shu barbari raona heli wandu wakau voti no mharba tuatula harma ze biro reda hata abasaru lizambao yamba mfanya gwanzima ngio oblige maranya wa revendike ngio oblige maranya wa lutte ngio oblige maranya wa juhe wambene c'est pas comme ça que na par jo ki hamado mandoni que na par jo ki tsoka helinu yeke maraya wendi hata ngoma déterminer c'est à cause de vous ni daula
et que maraya wenda tango ma déterminé c'est à cause de vous ni daula c'est à cause de vous ba Idrisi mwana mkomori wa zalhan mji wasinga nikau ni kwaze dhamana za Hoseni la Hoseni Mwenyezi Mungu narpone shar. Oui, c'est ça mon frère, mon petit frère loko. Il y a problème garambia le jeshi, la robasha e wanyanyasi, wavaya zengo za kujeshi, waloma jeshi, ikaonganyi hokomor, haswasoda ni mazababi mobasha, mwavazi warangu mahaju za tamahajana, na mfahamu msike ma espion, wa espione wanyanyanyi walobasha, na mfahamu msike ma espion, ya espione wanyanyanyi walobasha, garambia hauka waudu wanyanyasi. Mimi ngami na wanama waloma jeshi, wanashi wangu, mabani hangu waloma jeshi, waloi hoba shagarmambioni ya ukaya msike ajali, mkama espion, ya hoa nyanyanyi, walobasha. Ekanga wanrobasha, wajuha walute, warevandike, walute ju wakomeru walute, wajuha ngwa wanao, ju wakomeru wanao. Ya bole hoja jeru one, video hamada inu, yamba wanjie hatobasha, hunu wanjia hundu hakukwa na kibu, hundu hakukwa na kibu hobasha. Hundu wanjia, hundu hamana jidi. Hundu hamana jidi. Hundu wanjia, hundu hamana jidi. Hundu hamana kibu, hundu basha. Gamrambo leda, gamjo leda. Hundu hole polisi yanjia. Yabongar amino kaheno wakati wajufanisha espionage. Wahema jeshi, hau ye wanyanyasi, walobasha. Wajou oze wafanya espion. Ya ufitini wanyanyao, wallahi kana uwaparu wa banafasi. Garambia wanyanyasi kao domavaya mlo arme ya shikomor. Mlo yuhobasha. E kamrumia u espion. Karna umbani nafas. Dobasha bo sinema yuhodo hangu. Gamjo bloke bo safa alolowem. Dobasha parce que do hangu. N'importe quoi. Gamrongolo anaume wana wa Komoro tipia. Gamrongolo basha uka yuhodo matura miyaliyo. Yuhodo lo nazi aruviza hangu. Yuhodo minazaliwa. Yuhodo mzazangu yaliyo. Yuhodo fami yangu yaliyo. N'importe quoi, quand vous me dites, quand vous me dites, je la salle en tu veux que je dise quoi? N'importe quoi, va te soigner. Garongole se regoson si pied, quand Gama me tourne sa vie d'autre, ça y a les jesh l'anjoma la n'importe quoi, quand je vous bloque. Cinéma, quand vous me dites, wakomoro watukuf. Le gouvernement zinu pia ni de mazitsa. Zinu pia ni de mazi provoke. Ni de matsonga o wakomaru walu haruma tambu. Ni de matsonge maranya wa juhaleo. Do maskaradi neze resulta za tolo siku wajana. Ye kati jaba nutivumbua parce que ngamone video ya homrani hangu o hatu vole jeshi linjio malahoni bo cinéma. Regarde bo cinéma. Tu vois? Ihonda hungo hujua wewe. Est-ce que tu connais? Gamko amjua da honi. Hodo hamana kibu. Holewa, gamjuho dahoni. Iho karibu no hatu. Iho ngo karibu na mzaza hangu. Wao iho do hatu tena. Iho handu zangu. Dekati fumbua. Hushia. N'importe quoi. Gamjolo bloke makaseti. Na mwende majiswanye. Et kanywanro azali. Na mwende majiswanye. Au kama je suis pas là. Pour n'applaudisser gouvernement. Ya mafiti. Changa mibanu raile maranya wajuha. Et maranya wa revendike. Gasohambe réalité ne vérité. Imagine nji anyi wa Komori haswa soda ni maranya ma jeune hani mdu nafikiri ndo kaya waongo ajaushi civili haurenga zesura za hanyu haufanya mafoto waongo ajaushi civili haufanya namna ukaya ngwao ma civili haungwao maranya simple haumtuleni mafoto haumfilmeni yabwe zoran zao do mwambie daula ukaya haini za jiri harmeti rango siku wale nyide mloma dhamana nyide mloma responsable. Ni de mloma dhoma na mloma responsable. Wao wanji hatumrani hangu, wanji hata miraya hatu, wanji hata ani ye ngazi jakamil, ye maranya wa réveiller wajuha, et manale wajuha da wajoka ya non, c'est pas comme ça, on peut pas rester comme ça le bras croisé. Et comme kanza amani niseni jo kam to wazevoti, he namna ikawa wandu de deuxième tour, baiki mjoko jamode mahibie wandu. Chamode mfanya d'une manière ya gwanzima, ya nrabo, rilambao kasi fou. Kamja elimine ze bureau za hanyu ze bureau fantôme wamsajaja wakaubira. Kamja elimine ze bureau za hanyu kawo ze bileton za kaujazi wa za tularma mikoba. Hulewa, izo sonti pia mono mndaza mfanye gwanzima. Nintuhanza baya harmeti, njuhanza amani harmeti ya hangu. Shadu ambia wa Komori ya ukaya. Longue vie à vous.
na mdo jimefie haswa de mazababi haini mrajoka henda hata ya semtanzani na jibeze suraya wala karjamba mfanye nkodo wala njasu hete nkodo shado umambiani ya ukaya s'il vous plaît na mreveye mdo jua ya ukaya si ishoranza garazo mabadiliho katutsa hambi katutsa habaya sheke mazababi wende hata mwishia watulwa mro wafanywa masakri wafanywa watulwa mavinemro izo watsahapia de daula owazitsaha de gouvernement sho watsahati de maranya de gouvernement hauka wafanya d'une manière ya excitation ya ukaya zoti njema karjajibiwa karti content no msajaja waheze vote lizavira wala karjaju hanza wike wakebaya shadu ambiwa nyanyasi ukana mkema vigila haini mwanadamu mtso umjua wajalme miraya hatu wajenaoma espion na mfanye namna ya uwadunga hauka wanadamu wanzoju wafanyo maskarad wamfilmeni wajua doja umrengani mzima hamzima hobasha wanua njia ili hautaha mazababi yaboga mzambo hobasha wanua njia haukangwa rumia u espion ekangabo wandu watabi hao ponambo dobasha hundo hangu hundo hatu hunduho nazalihaniha hunduho mzazatura muyazalwa hunduho matata wahangu wazalwa hunduho famia hangu walio garwaniliao zarongozike hafifu insha Allah garwaniliao zarongozike hafifu insha Allah kaya mmono kahunu wanjia harme malaho ya hatu nabonga jokaya yo espionage ya wanadamu wakansi wafanywa mafoto ili wavatse emazababi ili waja watsaho malaoni hao ikaudu walio izodi zoramba ukaya no. On n'a pas besoin de ça. Et que mkomori haju revendiquer, et mkomori haju sonziani, d'abord que mkomori ngukozo, d'abord que zafanyishiha c'est pas bien, d'abord que zafanyishiha yotinjema, gaboma espion, darumambia ni mazababi, wakomo mlomo nziani, na mdo tunda be majeshi ngwa yao si civil. Et majeshi ngwa yao civil gabo ma journaliste wa jelo ma journaliste warenga wa filme ngwa filme mazababi gabo andika watu paro zingara telefoni wafanya direct warenge ngwa filmeo ya baba sa yo message na sokanza lance amani na usalama ndio ranza harmoiti khair na baraka na jarmoiti izo ndi zuranzao Mwenyezi Mungu ajene barakishihe ho hanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu ajele kwa nadamu hanzana kwa nadamu kozizana ye gouvernement do joka ye mkomori njana sine mkomori mleo ye mkomori ngwa mabadiliho hata mpaka dayabo boom do uvehe amani harmoiti wa komori Mungu ya wahifadhi ho hanza rabbal alamin.